Кутман күн, урматтуу туугандар. Бүгүн бизде Бишкек шаарында парад болот экен. Парад. Мана военный техникалар даяр уже. Кыргызстандын иншалла эң мыкты. Жана дүйнө жүзүндө тынчтык менен бейбит заман орношсун деген максат. Бригада эстердин абачектерин коргоп турган улуу атамекендик согушта көрсөткөн эрлиги жанабанын башчысы генерал-майор Эрлик Берикбаев билдирет. Göz karanlıksız memlekette şerifleştiğine girgen ülkelerden birlikte Ulu Atamekendік soğuştағы Ulu Cengiş'tin 80 yıldığını belgilep yatağız. 9. May Ulu Cengiş günü yüzdögen ezler. Har bir biriktiği bir yıl. Mına oşaldıkta geçki beçkaçanın bayıp degen olsa bugün köçeyin çin жүрөктө Bayramçılarımız sırçılarken. Biz Saqıp geldi bizi ata baba. Ağlaydı Kırgız azadlıktın yolunda öykündeydi. Verdi ümit dilegi gel kutukun bir saklan hoppa Улуу Атамекендик согуш жылдарында Кыргызстандын жеңишке кошкон салымы өтө маанилүү болгон. Республика майданды ок-дарылар, азык-түлүктөр жана кыйын-көлктөр ал эми возглавляет первый заместитель министра обороны Кыргызской республики, начальник Бишкекского гарнизона генерал-майор Тертикбаев Эрлис Джекшанович. Парадтын башчысын куралдуу күчтөрдүн байрактары толгоштоодо. Куралдуу күчтөрдүн күчүнөн байрагы аскер түзүп Республики знаменем Победы и боевыми знаменами легендарных соединений частей в составе знаменной группы лучшие военнослужащие роты почетного караула Национальной гвардии. Аскердик парадты бизде салт болуп калган. Советтер Союзунун да улуттук аскер лицей салтанаттуу ачылды. Парад түзүлдү аскер лицейинин башчысы полковник Кулманов Талымытжан сөз баштап өтүүдө. В парадном расчете проходят лучшие воспитанники, достигшие высоких успехов в учебе. Сиздердин алдыңыздардан Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин борбордук аппаратынын парады өтүп өтүүдө. Парад түзүлдү полковник Султанов Жолдош Амангелдиев жетектөөдө. Мужество и профессионализм офицеров Министерства обороны заслуженно были отмечены боевыми орденами и
юбилярными. Asker paradın Rossiyalı Birikkin Asker Авиабазасының үздік құрамы улантууда. Командует парадным расчетом гвардии полковник Кукса Александр Владимирович. Авиационная база несет почетное звание «Гвардейская», которое было присвоено за успешное выполнение боевых и специальных задач. Paraddan asker ayımları saltanatlı жүрüşпенен өтеді. Алар қойылған бардық қызматты көзеткен тапсырмаларды игіліктүү атқарып, биздин өлкөнүн тынчтык давлети күчүнө өздөрүнүн салымдарын кошууда. Командует парадным расчетом гвардии подполковник Молдалиева. Прохождение торжественным маршем парадным расчетом вооруженных сил Республики завершают воины Национальной гвардии, принимавшие активное участие в боевых действиях на юге нашей республики. Начинается прохождение парадных расчетов вооружения, военной и специальной техники в составе 120 единиц боевых времен Великой Отечественной. На центральной площади символ победы перед военными специалистами организующих план второго периода. Парадную военной техники возглавляет полковник Терехов. Askерlik техникаларын Улас автоунааларын кол башкарып, Сильверадор Янус автоунаа заводунун андырнасы обеспечивает бронетранспортер БТР-70М. Бронированная машина предназначена для транспортировки личного состава калашникова-танков. Алардын атын кошуп, атайын дайындыктары өлкөлдүн курамында атайын жана чалгындоо тапшырмаларын аткаруу үчүн дайындалган интернационал жеңилдик автоунаасы колдонулат. Бул унаалар өздүк курамды талап кылынган жерге тез жеткирүүгө На площадь Алато вступает колонна артиллерии вооруженных сил Кыргызстана. Артиллерия сопровождает своим огнем наступление Белгдая, гвардии майор и Алыстарда Кыргыз Республикасынын жана Россиянын соғып болгон жол тандабас автомобилдик техникасы өтүдө. Ага 120 мм октур ташуучу миномет ийлештирилген. По центральной площади проходит колонна 122 колонну артиллерии завершают боевые до 21 километра. Аяздан жеңіл соғып болған Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскердик жеңил полигонлордо күчү орду бар 400 орду менен камсыздалган. Мимо трибун проходит бронетранспортер «Дан-Чан», предназначенный для транспортировки личного состава и на центральную площадь вступает колонна современных бронетранспортеров. На смену Джам Т-8 вступает бронированный Toyota Land Cruiser 79, предназначенный для
Evet arkasından ne olsun? Ayakta Oldu. Tamam, nebelermeyin adam. Askerlik kültürü taşlı yaptı bulması. Anın üstünde sana yürü bol esirleri. Парадный строй колонны продолжают беспилотный летательный аппарат «Лодчик». Назначение обеспечивает Самоходный, да, да? центральной площади проходит колонна больших красных кранов для военной и специальной техники отдельных классов вооружения и военной техники городов Бишкек и Ош. В парадном строю направленный ракетный комплекс «Крылатий». Tamam, Mehmet'den kalkan. Техникасы известных куратных ташлыда. Обороны вооруженных сил Кыргызской Республики различные модификации. Парадную колонну расположили. Алганнан mı oturanlar? Oradan Астана саталым дегенде кадан жол келет да. Беларусьта кадан жол барганда Станцияда жайгашкан Россия Федерациясынын аскердик космостук Впервые на площади современные высокотехнологичные беспилотные летательные Станция с 50-летием Великой Победы. Желаем мира и добра. Дорогие ветераны Отечественной войны и труженики тыла. Желаем вам здоровья и Gitti.